Ibihe byiza kuri mwebwe mwese mudukurikiye, mwese mudahwema kudukurikira. Ndashima kandi wewe wakanze subscribe ukanafungura inzogera, ni iby'agaciro cyane, kandi nawe utarayikanda wayikanda ntacyo bigutwaye. Ibibaye noneho ni amarorerwa, noneho sinzi uko turi bubivuge, sinzi ngo turabisobanura ngo iki cyangwa turabisesengura ngo iki. Aho nk'uko muri kubibona ku ifoto, abanyegare batambutse bakajya bakabona mu muhanda hitambitsemo inka ziri kuza zirukanka zibasanga. Ibi ushobora kuba utabibonye ari hano ubyumvise, ariko icara hasi utege amatwi wumve uko byagenze. Gusa mbere y'uko nkubwira ati uko byagenze, banza ukore subscribe, kandi subscribe ufungure inzogera, hanyuma wicare ubane natwe. Muti byagenze gute rero? Abasiganwa ku magare nyine bari bakase ikoni bari kuzamuka, bari gukata akantu ahantu hameze nko mu gishanga bari kuza. Gutyo hari umushumba wari urakiye inka nyine, gutyo nawe ari ku muhanda ari kwirebera amagare, maze inka ze ziba zigize gutya zizamutse zirukanka, abanyegare bahageze zirukankira mu muhanda. Aho ibingibi byatunguye abantu benshi bari aho ngaho, ndetse bakanagira n'ubwoba bagira ngo inka zaba zigiye mu muhanda, zaba zigiye kubagusha. Gusa ibi byabaye amahire, kuko nta munyegare n'umwe waguye cyangwa ngo avunike, yewe nta n'umunyegare n'umwe wakoze agisida. Ibi byabaye amahire ku bakinnyi bari bitabiriye iri siganwa, kuko iyo haramuka hagize n'umwe ugonga inka, abari bamuri inyuma bose nabo bari kugwa. Ibi rero nibyo byaje kuba byishimirwa n'abantu bari kureba iryo siganwa, aho bavuze ngo Imana irabirindiye. Kandi koko Imana yabirindiye, nta n'umwe wabashije kuba yakora impanuka. Gusa iyi nkuru ikomeze gucicikana ahantu hose ku mbuga nkoranyambaga, bavuga bati se ziriya nka n'iki byaziteye kwiroha mu magare mwene kariya kageni? Abari aho batebya cyane bari kugira bati ziriya nka nazo zaryohewe n'umwuka w'amagare uri kubera inaha muri Kigali. Gusa nyine uko byagenda kose, yaba ari uwari uragiye inka ndetse na nyiri izi nka, ibi bari bubihanirwe, kuko mbere y'uko bari bunabihanirwe, bari bubanze banababwira ati barebe ibyago bari bagiye guteza mu bihe nk'ibi ngibi. Bari bagiye gutuma igihugu kibura amanota yo kwitwara neza cyangwa yo kwakira abantu neza, kandi dusanzwe tubikora. Ubwo rero iyi nkuru ndakeka atari ahangaha hambere uri buyibone, kuko iraza yaciye ibintu biri gucika. Gusa nkubwira ko turaza kubazanira update ziraba zigezweho. Ese ba nyiri izi nka babakoreye iki? Ese uwari uziragiwe arakorerwa iki? Ese baracibwa amafaranga angahe? Ese biragenda bite, barafungwa? Ese ibi nibyo tuza kubagezaho mu makuru yacu ari imbere. Gusa icyo nababwira cyo, mukomeze muryoherwe n'umwuka w'amagare, mukomeze muryoherwe n'abanyamagare, kandi mubinjoyinge. Tuze gusubira mu kanya kari imbere mu zindi nkuru. Babagezagaho iyi nkuru nitwa MP Official. Aho mwakurikiranaga ni kuri amashyi yose. Mukomeze mugire ibihe byiza. Nongera kukwibutsa aho turakanda subscribe, fungura inzogera, kandi uko gutera like, comment iyi video nimba ukuryoheye, unayisharinge ku nshuti zawe. Ciao, turabakunda cyane.